إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار mahuli mga kamaasan kataymang huran haaga ma Islam munaring hakatan hitukbal sin kita niyo pamahasud si mahatinggi Allah
in sataud taud pag masyukur kaniya hitukbal sin kita niyo pa Allah Ta'ala in salaksa pag masyukur kaniya iban salawat iban salam panabisin kita niyo pilihan panabisin kita niyo kalasahan amunain panghunato Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mga kamawmaasan katay manghuran haaga ma Islam haadlaw ini kaingatan sin tiyap-tiyap din katu taniyo adlaw sa halga adlaw sa rayaw amunain adlaw jumaat sartain adlaw ini in tiyap-tiyap muslim bunnal pa Allah in tiyap-tiyap in sila nag-iiman pa Allah Ta'ala subay nila taymaun in panawag-tawag sin Tuhan nila mahasut si Tuhan nila Rabbul Alamin law sin mahasut si Allah Ta'ala afarman qala Allah law sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu o kamu mga beriman o kamu mga amanu na mamarat saya patuhan ni Rabbul Alamin ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salah apabila karunguhan na sintayngan niyo in panawag-tawag din ha Allah Ta'ala panawag-tawag din ha mahasud si Allah Ta'ala karunguhan na sinhang katauran kaniyo in bang karna panawag-tawag yan sin Tuhan Rabbul Alamin long sin Allah Ta'ala fas'aw an dhikrillah paglumba-lumba na kamo pag-us-us na kamo manumtum patuhan ni Rabbul Alamin mga jama'a bil hurmat kaulungan sin Allah Ta'ala adlaw inilan mahalga kaingatan na to bang isyuin matan muslim insyaallah Ta'ala den ha mga pangadjian na to adlaw ini den ha mga ibadat masibi hapangatud sin kita niyo katan sumagawa aun waktu mahang na in magpakaragbus kaniya aun waktu ummatan beriman in kakahinang ini maluhay siya bisarahun maluhay siya batbatun maluhay siya suy-suyon sumagawain magparagbus kaniya aun waktu mahina aun waktu di siya dumagbus sabaran sin tiyap-tiyap dan katu taniyo uno baha mga palanggungan haaga ma Islam amuna in siyabot sin mga ulama amuna in makarimul akhlaq amuna in pagparayaw sin pangaddatan sin kita niyo amuna in pagparayaw sin pangaddatan na to sabab in pangaddatan ini ummatan beriman bukun siya hinihindo kato sin kaapuan na to bukun ini hindo kato sin isiyo-siyo in magihindo sumagawa beita sin Quran beita sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in ummat niya subay magtabiat magpalangay mag-addat sin sarayaw-rayaw pangaddatan hakarna sin Allah Ta'ala iban hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabab in Rasul Nabi sabab in Rasul Qudwa
Sabab in Rasul susuntuan sin kita ni umat hamasa ini. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in siyasamin pagga siyasamin in siya upihan in siya susuntuan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nakalandu inda yausin pangaddatan niya. Jamaah bal hurmat, in agisin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisun sahih. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Law sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabunnal tu'ud in sarayaw kaniyo ummatku amuna in marayaw in pangaddatan niya. Marayaw in pangaddatan niya pa Allah, marayaw in pangaddatan niya pa pagkahinya manusia. Sabab in pangaddatan ini ummatan beriman dan hama sabab hika bantog hika taas kay musin Allah Ta'ala. Suway maingat mag-addat, suway in anak maingat magpakita sin addat marayaw hamaas niya. Demikian in maas niya suway sa magpakita sin sarayaw pangaddatan haka anakan niya. Demikian in murid suway sa magpakita sin sarayaw pangaddatan hamanga bakas guru niya. Demikian in guru niya suway maingat magaddat hamanga murid niya. Demikian in mga raayat suway maingat magaddat hamanga nakura. Demikian in kana Quran suway maingat magaddat hamanga raayat. Sababin ini ummatan beriman dan hamanga sarayaw hinangon sin tiap-tiap beriman sin katu tani parayaun natu in pangaddatan natu. Sabab wain unden hamanga tumbas sin manusia bang piyarayawnya in pag-ibadatnya pa Allah, nalulintulin in pag-ibadatnya pa Allah Ta'ala. Pag-ubos siya nag-ibadat, nagtag-ipon, simuok siya pa Allah, ang papiyarayaw niya in pangaddatan niya. Tanto, langud na siya ding hamang tausul ka. May tabaha. Suway di magbutas sindua ini. Di magbutas. Bangkaw simuok na pa Allah. Bangkaw nagparayaw na nag-ibadat pa Allah. Suway parayaon mo in pangaddatan mo. Di isang manjari nagtuwad tungki na kita ng ibadat sumakawa mangiin pangaddatan na to, mangiin kiaunan na to. Sabab din hamang ibadat sa lagbo-lagbo tiyurila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kamatauran ummat niya. Tiyugina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaybay, naghula-hula halam surra sin Allah amurain mga manusia duwain hinang nila di dunya. Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithin kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu ardah. Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yadkhulul jannata ma yadkhulu الناس الجنة لو سن رسول صلى الله عليه وسلم نعسوا بسيا لونا يا رسول الله يا رسول الله إيسي لونا إن كما تأورا
manusia umatmu nagbayi-bayi, naghula halom sin surga, ising ka matauran, ising ka matauran arakala insyaallah makasud kita habiyay tak sin rasul, makasud kita habiyan na sin rasul, panagnaan jawab katu tanyo sin rasul sallallahu alaihi wasallam, bang rasul na in magjawab, bang rasul na in sumambong kay mo, wayun na pagsaksak, wayun na pagduwarwah, panagnaan law sin rasul sallallahu alaihi wasallam, taqwallah, taqwallah, panagnaan law na kamatauran, naghula-hula, nagbayi-bayi halaw surga, unuin kakahinang nila di dunya, taqwallah, amuna yaun kaniya in sampurna pag-ibadat, sampurna pagmabuha pa Allah Ta'ala, amuna in pagmabuha na pa Allah, panagnan in hikaruah law sin rasul sallallahu alaihi wasallam wa husnul khuluq, amuna in pangaddatan marayaw, pangaddatan marayaw, rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbanda kato bangkitan yung maraya, mag-angan-angan, mapuasing kamatay na to, maglain kita niyo pahadarat sin Allah, bangkitan yung maraya, maghula-hula halom surga, subay patap-tapun na to, indayaw simpangaddatan na to, hamasa ini ummatan beriman, mataudin namungmung, mataudin nagbisara, mataudin sinisilawak, mataudin nagsusuy-suy, mabaya aku sumud surga, mabaya aku sumud surga, wayroon manusia hindi mabaya sumud surga, minsan pa si halom kasigpitan dang surga inbat batun kaniya, mabaya da sa sumud, sa biad diin in kabaya mo sumud pa surga, biad diin kasud mo palom surga, bang nangiin pangaddatan mo di dunya, nangiin pangaddatan, ini ummatan beriman, pangaddatan in halgaan na to, matuwasin pagtag-ipon na to pa Allah, pagparayaw na to pa Allah Ta'ala, subay pangaddatan indayawon na to, sabab ummatan beriman, rasul sallallahu alaihi wasallam tiyayma inda'wa niya, miyagad imnamadugay aakamak niya, sabab yaun kanya in sifat sarayaw-rayaw, sifat yaun kanya in sifat pangaddatan marayaw, iyan siya sin Allah Ta'ala halom Quran, law sin Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqil azim, law sin Allah Ta'ala iban sabunnal tu'ud ya Muhammad, yan doon kaymo in salagbu-lagbu, piin palangay, sarayaw-rayaw, suntuan sin mga umat mo, ummatan beriman, in pangaddatan ini hikataas siya darajat, bantuhun kau sin Allah, bukun san sabab ini kabantog kay mo sabab sindayahan kau, di ikabantog kay mo sin Allah Ta'ala in pagkawasa mo, di ikabantog kay mo sin Allah Ta'ala in taas sin darajat na abot mo, in taud sin alta mo, di yan ikabantog kay mo sin Allah Ta'ala, law sin magdaraman daman wal mar'u la yasmu bighayri al-adabi wa in yakun dahasabin wa nasabih, law sin magdaraman daman, di long na tuud ang katun sin Allah Ta'ala in hambuok manusia, hawayru unduun kaniya in pangaddatan marayaw, hawayru undun kana in adab,
wa in yakun dahasabin wa nasabih minsan palongnya intauyan mata asin pamilya minsan pa intauyan biya bantog singkatan manusia di dunia bang wairuun daruun kanya in pangaddatan babaunda siyasin Allah Ta'ala demikian in manusia taga ilmu minsan padi maambat in ilmu nabat-bat halom sindag halnya hatat kala yaun way atat kala nalawa noon kaniya in pangaddatan sin ilmu halom pangatayan niya babaunda siyasin Allah Ta'ala sakuno ko ang katun sin Allah Ta'ala pagpatikupo kau pagparayaw kau sin pangaddatan mo hakarna sin Allah Ta'ala iban habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga jamaah al-hurmat, bangkitan yung mabaya sumahaya in kamuhi na to marayaw in lalanganan ka to sin tao minsan pamababain kawasamudi hadunya bang hatat kala piya kita mo pa Allah in bunnal pangaddatan mo insyaallah Ta'ala mainu-inu in manusia bantuhun da kau hakarna sin Allah Ta'ala sabab yaun kayo mo in babantuan ang kanna in pangaddatan in ini ummatan beriman minsan pa kau ngiyon sin tao minsan pa kau bugtuon kayo mo in pagkasi iban paglasa mo di akda kau sin Rasul in pangaddatan mo suwairahi pasumpat kayo paglasa hawaktuin amama an amamata kiyabaita bin kan abi amama an uqbata bin amir qala kuntu ma'ak qala laqitu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawman hadis kan Uqbah bin Amir hawaktu longnya in Rasul sallallahu alaihi wasallam laqitu yawman hambuk longnya adlaw piang bak kulongnya in Rasul sallallahu alaihi wasallam piang bak kita kulongnya Rasul doon mayan longnya kita ku in Rasul sallallahu alaihi wasallam fabadartuhu fa akhadtu biyadihi sambil longnya yabayanku in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon mana ku himabaykan ya sambil kiyawa ku in lima sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil kiyawa da isap in lima niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon mayan sin nagdag kutiban sin Rasul iyan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya Uqbah law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Uqbah law na ya Uqbah ala uqbiruka bi afdali akhlaqi ahli al-jannah wa ahli al-akhirah ahli ad-dunya wa ahli al-akhirah law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Uqbah mabaya kaulongnya baitaanku mabayataka kaulongnya baitaan sin in sarayaw pangaddatan sarayaw akhlaq sarayaw pangaddatan sin manusia di dunia wa ahli al-akhirah ahli dunia manusia di dunia nagugula wa ahli al-akhirah bang biya katulong sin Uqbah ya Rasulullah ululongnya qala law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tasilu man kata'aka wa tu'ti man haramaka وتعفو عمن ظلمك لو سن رسول صلى الله عليه وسلم بيت عني إن أقبه
Long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Uqba, tasilu man kata'aka. Sugbata in pagkasi iban paglasa hama nga sila na mugtuin na kayo mo. Pangaddatan sin manusia sarayaw-rayaw di hadunya iban pangaddatan sin manusia no akhirah amuna in manusia yaun in sarayaw-rayaw pangaddatan mimikit hadaghal niya in banda kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna ipasugpat kato taniyo in manusia amu in namugto inakato sin pagkasi iban paglasa ipasugpat kato hajamanta ini tabiya dakuman gatos tabiya bang bugtuon na bugtuon isab sa inpangaddatan baita sin Rasul minsan pa kaujab-jaban sin nangi minsan pa kauniyon minsan pa anyayahon pangarta mo minsan pa kaulawan inhipahinang kay mo in maapun mong tao abihay ni kahalan iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sugpata in paglasa hanamugto ikay mo ipasugpat sabab hamasan na to ini nalawa na in pagkasi iban paglasa mismo in halaumbay di magsulot mismo in halaumbay nabubugto in pagkasi iban paglasa mismo in nagkakampung wayroon na siminop habayta wayroon na siminop hadaghal nila in banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in pasugpatun kato tani in pagkasi iban paglasa sa hajamanta ini bang bukun halom tawpik sin Allah Ta'ala siyud na sinpitna siyud na sinpitna sin lasa sin dunya siyod na sin pitna lasa sin pangarta nalawa na in paglasa hapagkahi nalawa na in pagkasi hanagkakampung nagbagay na hamasa ini in sibu-sibu dayahan nagbagay na hamasa ini in sibu-sibu tagasa sa katandahal ka sa bang auntay manghub nila lasya nila miskin asal da miyumugto yung paglasa bugtuon pa la ilaha illallah sakit inipit na rakula bang intay manghub mo miskin bang intay manghub mo mababaing karahan subay mo sugpatong yung paglasa buko na sabab sin pagsugpat sabab sin alta buko ni pagsugpat sabab sin mal asabab lasa sin dunya sa napulak kanat in naglasya in nagkakampung asabab lasa sin dunya asabab linu sin pangarta napulak kanat in nagkakampung sabab maita wayroon doon kanila in pangaddatan baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanna in kamaasan na to nakaungayat to timatas inumuli na mahaba dan hana masikreto marayaw in paglasa nila marayaw in pangaddatan nila patay manghud nila palasya nila wayroon kutu halong pangatayan nila wayroon kabakan muroon interes sa paglasa sa karna sin Allah Ta'ala yaundoon kanila in pangaddatan baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tu'ti man haramak
iban pangdihil kau hamanga sila wala na nagdihil kaymo. Ini baita sin Rasul sarayaw-rayaw pangaddatan, sarayaw-rayaw pangaddatan, sugpatun mo in paglasa mo, hatay manghud mo in kiaunan nila namumugto isim paglasaroon kayo. Demikian lang sin Rasul sallam pangdihil kau hamanga sila wayroon na nang dihil kayo. Demikian lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'fu, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'fu amma zalamak, iman pangaddatan sarayaw-rayaw, sarayaw-rayaw pangaddatan bang ini nagbuga halong pangatayan mo, ikaw na in manusia sarayaw-rayaw baita sin Rasul. Lang sin Rasul wa ta'fu amma zalamak, iban ampuna maapa in mga sila nakarusakay mo. Ampuna bang matao din alta mo na anyaya akarna sabab na anyaya kau, sabab kialaukan kau, pagsabar kau. Ang panaman imbeta sin Rasul bang aun nakaanyaya kay mo, bang aun nagmangi kay mo, labay bunna limbisara hatawakan mukul, labay isu-isu imbisara in ikaw ngi yan niya kau kiyawain katan uno-uno mo atawakan nakawak sila dosa kay mo. Long sin Rasul maapa siya ipaamaap sarayaw-rayaw pangaddatan bang kau ngiun di mo siya bausog isab simangi. Ang pahajaman ta ini bang gabok hukain iman, bang asal da kau nakalando ini pagni kay mo sintao di pa kau makaraksoy-soy bisara magtuy mo bintungan simangi isa bisara. Hadi pa dumagpak kay mo intabtangan sinbul nang nangikaw, magtuy na kau magkuras, magtuy na kau magsilawakan haray, biyasin sa kaula-ula. Nalawa na yung iman ang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aun nakarusakay mo dihili ka maapan. Ampun na siya sabab mayta in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangaddatan mga bariman in siya kakahinang sinta usul ka bang kau maraya makasud palom surga insyaallah patap-tapa indayaw sin pangaddatan. Long sin Anas bin Malik sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul inna makharimal akhlaq min a'mali ahlil jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Long sin Anas bin Malik sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam diumog kulong na in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, diumog kulong na in Rasul sa bunal tuod in pagparayaw pagmulya sin pangaddatan marayaw kaniya min a'mali ahlil jannah den ha mga kakahinang yan sinta usulha den ha mga kakahinang sinta usulha min a'mali ahlil jannah in pagparayaw sin pangaddatan in pagparayaw sin laku tabiat pagparayaw pangaddatan pa Allah papagdahimano siya in ini kakahinang sinta usul ka law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta ummatan beriman bang ini nanginang sin hambok den kato in kakahinang ini magaan in tanda sin gaan niya in bugat sin magsambah yang tahajud harum bang wayrun tawpik kay mo sin Allah Ta'ala mabugat kau magbati. Demikian in magpuasa kau sin adlaw amo pa kasunnat minsan in pardu yaun bang panagnaan
aun waktu maglimpa-limpa rakaw. Sabang ini nahinang si beriman in pangaddatan ini, maka wa niya indua darajat syabut ni Rasul. Kaabayannya in darajat sin manusia kahabadum nagsasambah yang siya tahajjud. Demikian hadlaw nagpupuasa siya. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil layl sa'imin nahar. Hadis hadis innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajati as-sa'imil qa'im. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnal tu'ud bangin hambuk mu'min usuk babai yaun kan yain pangaddatan marayaw law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabunnal tu'ud maka wa'nya in darajat cintau nagsasambayang sin tahajjud nagtatahajjud maka abay in pahala in kalaguan niya wasaimin nahar iban sin pagpuasa sin adlaw. Mga beriman pa Allah in pangaddatan ini sa halga hakabuhi na to sarayaw-rayaw bang kita nyo nag-ibadat na pa Allah usog babae bang kita nyo nag-ibadat na nagparayaw na nanulin-tulin na in pag-ibadat na to parayawon na to na in pangaddatan na to pa Allah parayawon na to na in pangaddatan papagkahina to manusia suway pangaddatan sin arama na to in hilaon na to in hitanom na to palawang bigay jantong bukun pangaddatan sin hawa in pasurun na to palawong sa pangaddatan baita sin Allah Ta'ala iban baita sin Rasul in bawbuhan na to hukutan marayaw bukun bawbuhan na to in pangaddatan hawa amu in sumud padaghal na to bang pangaddatan hawa in simud tanto aun waktu majul jana na sa bang pangaddatan sin Allah in liyun na to papangatayan na to pangaddatan baita sin Rasul sallallahu tanto mahinang nakita niyo manusia tarbilang kakahinang si mga manusia tao halam surga. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah wahdah salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd mga kamaasan kataymang huran haa kama Islam in kabuhi na to di hadunya mahupo in tiap-tiap din kato taniyo in kabuhi na to ini aun siya lawan in lawan niya amo na in kamatay in hinangon na to wihaon babayri kato tanyo katan in kakusog iban kabuhi usalun na to hapag ibadat pa Allah sabab in kabuhi dunya mahupo bukun sa mahaba pinaka ummat mahupo ummul amo na in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumtumon na to inadlaw iban sindom na to di mararan di siya magdagan paulihan dagan katan paunahan na inhalul akal suway niya tiya tali inadlaw niya indum niya bang biyad diin inhikawak niya ibadat pa Allah Ta'ala demikian pangaddatan ini mahinang na to ini ibadat sa lagu-lagu parayaw na to
in pag-ibadat na to, mapuas in pag-ibadat na to pa Allah Ta'ala, para yawn na to in pangadatan na to, amu in siyabot sin Rasul sallam, akmalul mu'minina imanan, ahsanahum khuluqa, wa khiyarukum linisaihim. Long sin Rasul sallam, in sa jukup na, pag-iman si mu'min pa Allah Ta'ala, amu na in marayaw in pangadatan niya. Mapuas pagparayaw niya pa Allah Ta'ala, pangadatan niya, iban damikyan in sarayaw-rayaw kanyo marayaw in pangadatan niya pa mga asawa niya pa mga kaanakan niya damikyan in imbana subayhi pa kita niya in pangadatan sarayaw-rayaw hakaasawahan niya damikyan in asawa subayhi pa kita niya in pangadatan habana niya hakarna sin Allah Ta'ala iban habayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تجد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم